Dobar dan i dobrodošli u novu mirnu epizodu Alt Tab podcasta koji je napravljeno isključivo za Paulinu koja sjedi tu iza kamere i gleda nas. Bog Paulina. Dobro, krenula se nazad. Danas su sa mnom Antoni Mirović. Dobar dan. Patrole. Dobar dan. Oh my God. Valentina. I ja. Vjerojatno da znate sve osim Valentine koja je s nama već koliko? Koliko smo izbrojali? 8 mjeseci? 7-8 mjeseci, Da, tako nešto. Ali već. ne znate ništa o njoj, da. Ne znate ništa o Valentini. Valentina, molite, predstavi nam se. Pa vidiš da sam se dobro skrivala. Ništa. Jel treba reći, dakle, dolazim, znaš ono, ko Zvijezda Granda. Svoj OIB, svoju plaću, sve želimo Zvijezda znati o Granda tebi. spomenula tamo u onom GeoGuessr video je sad u baražu. Da, u baražu. Ja dolazim iz Kaštela, to je jedno mirno malo mjesto pored Splita, idealno za mlade familije, start-upove, jako napredno mjesto inače. Tako Jako da, vizit Sesvete Kaštela. Zagrebu. Da, jako je. Više nego kulturno uzdignuto mjesto. Ništa, ja radim na poziciji influencer menadžera. Mi zapravo zastupamo veliki broj gaming influencera na području Adria regije, neke od najvećih imena, tako da radimo razne kampanje, sponzorstva, projekte i tako. Bizdev. To je lijepo. Ako te I veseli, Tina razvalja, samo by the to way. radi. Thank you. A on gleda mobitel dok Tina priča, to je jako nepristojno. Ja tu imam sve teme zapisane. Ajde, boli mi svih 20 tema o kojima pričamo. Njemo reći nijednu. A možeš reći prvu zapravo. Prva tema je Sunset Sports Media Festival. Šta je to? Zašto ti mene uvijek pitaš da ja definiram stvari? Znači, to je jako teško. Kako je stavljeno? Nećemo katati. Daj mi točnu definiciju Sunset Sports Media Festivala u Zadru. Ne znam točnu definiciju, ali 2024. uglavnom to je festival na kojem se okupljaju velika imena iz svijeta sporta i medija i pričaju o sportu i mediju, logično. Ali to smo među mi njima onda, je mi smo se i tamo naš... kupljali. Da. I naš dragi Nikola je našao i svoj panel, odnosno panel o e-sportu, gdje je zajedno sa ekipom iz FIA i Ferrari eSportsa, jel on je iz Ferrari eSportsa, priča o motosportu u igricama, virtualnom motosportu. Bio jako zanimljiv panel, tako da... Je, i to sve možete pogledati u vlogu, osim panela, to ne možete pogledati ako niste bili tamo. Žao mi je, propustili ste svoju priliku. Da. Ali sljedeće godine će biti ponovo novih panela, vjerujem, ne znam, nisam siguran. Da. Tako da... Uglavnom, tamo je ta ekipa, Damjan Rudež i ostatak ekipe stvarno radi dobar posao s tim. I mi su bili tamo koliko, 4 dana? 4 dana, 3 noći. 4 dana, 3 noći, da. Tako da smo, bio je zabavan kraj prošlog tjedna. Je, bilo je lijepo, zabavili smo se puno, bilo je jako lijepih partija tamo na... Tako je rekao kod da ga neko natjera. Bilo je lijepo i zabavili smo se puno. Ajde ti vodi podcast onda, nije tako lako, jako je stresno, meni je stres. Samo da se više. Osim dobrih predavanja, bilo je i dobrih partija. Jako su bili lijepo osmišljeni i zabavni. To zvuči kao da sam onak... Reklama, Priča, čita se ono, kako se zove onaj... Blesimetar. Da, teleprompter mi je tamo u kameri, ovako sad gledam u njoj sam čitam. Sve kaj govori stoji. Meni je čak Brod bio najbolji. Stvarno je, Brod je bio brutalno. Brod je bio, da, neusporediv. Dobro, mislim, mi nismo niš pili na Brodu jer... Znači, rekli smo ako konobarica ovdje... Ne. A rekli smo ako konobarica prođe ovdje, pitat ćemo ju. Nije više nikad prošla. Osim jedno 10 puta kad nam je bilo užasno neugodno pitati. Ne, prošla je 3 puta pa ima nešto što vi niste pili. Da, i onda kao, aj sljedeći put ćemo pitat pa ćemo uzeti bilo šta. I nikad više ju nismo vidjeli. Sat vremena nismo vidjeli. Onda je došao konobar, sjećate, taman kad smo došli na ulasku u Zadar, i onda neki frajer došao s punom tacom cuge i onda neki mu je izbio apsolutno sve što je bilo gore. Ozbiljno. Da, doslovno je lik izbio sve. 5 čaša vina, piva, ne znam šta je bilo sve. Da, i sve je bilo mokro. Baš je to lik činio se užasno ljut što se sve prosvalo. Ali dobro, ne znam kak ne bi bio ljut. Ono. Ali opet tamo su svi onak pripiti gore, kao čudno je da neko ne prolije nešto. Još si na Brodu. I na Brodu, definitivno. Kao fakat ne znam koliko je, dobro, ne znam. Treba. Brod je bio super, onaj party zadnji dan je bio super, ali nekak su mi najdraža ova druženja naša. Sigurno, da. U apartmanu, tu smo ono, pričali smo o životu, o igricama, o svemu. Svakim nekim temama. Samo o igricama. Pričali smo zapravo samo o poslu. Samo o poslu i o igricama. Ništa drugo nama uopće. Nikad se družimo, da. Čak smo na plažu otišli pričati o poslu. Da, ponijeli smo svoj PlayStation 5 i igrali smo igrice na... I kupali smo se i bilo je more, ne voda, skoro sam se zeznuo. Skoro je rekao voda. More je bilo super. Koja se kupao 2 dana, ja do duše nisam, kupao sam se sam 1 dan.
Bolje jedan nego niti jedan, pardon. Bolje jedan nego niti jedan. Ali je Milena jer onak došli smo u pre-seasonu i tam nema apsolutno nikog. Onak s nama, nas je bilo koliko, 6-7? Šta? Da. Kažem, znaš šta, nezamjenjivo je kupac se dok Ne, nema onak nezamjenjivo, milijardu doslovno. ljudi na plaži i onak Znači- čuješ legit onak vjetar kak puše po onak drveću, ali ne onak djecu koja vrište, mama govori dođi jes po štetu, prošlo je 3 ili nešto onak. Ne mogu, A ne što vam mogu nije to čudno, trpiti. doslovno na svakoj plaži bilo je u Hrvatskoj nekako se čini manje svita nego prošle godine. Neka. Mislim da će biti manje i to je bolje. Definitivno. Meni Šta to se osobno je već da bolje. vidjet sad odmah? Pa, ne znam, bar kad sam bila dole u Splitu, nije tolika količina ljudi kao prošle godine. Tipa, vjerojatno se očekuje za ultru, ali ono, tipa manje Mislim, na ne znam, plažama općenito i to. imam dojam da naš ono svake godine, ja ne znam, je li zbog stvarno nenormalnih cijena na moru, pa ekipa Da. koja si nekad ovo mogla priuštiti sad, ona kao dud za ove pare, actually možemo otići u neku drugu državu i Da. vidjeti drugu državu, ili se stvarno ono naš, ne znam šta se događa, ali kao svake godine sve manje i manje ljudi. Da. dolazi sad. Osim, naravno, velika mjesta Split. A, u Splitu će uvijek biti ljudi, to tija ne tija, da, ali ovako manji tipa Petrčane su bile baš opustošene, nije bilo baš se svita, samo je bila ekipa sa Sunset Media Festa. no? Sad ja ne znam da li još kući rano. Da, možda ili još malo, rano, da. možda, da. Možda u Splitu ranije krene, pa ja to gledam sad kroz to, ali da. Mislim, a općenito ja kad sam bio u Splitu, tipa u Splitu, ono, bio sam 8 mjesec sredina, tak negdje, ono, špica sezone, u Splitu je kaos. I čim se odmakneš na otok, tipa na Brat sam išao, Milina je tamo. Nema, Ima da, ljudi na da, plaži, ali manje. bude gužva i to, ali nemaš osjećaj tog ono da ti čovjek visi tu na glavom. Da, ti kupaš. ma kažu ljudi kao da su bili svi poludili nakon korone, svi smo putovali, ono, nema di nismo, samo smo iza korone si nas pustio ako odvezane i nema di nismo išli prvu godinu dana, a sad ljudi su jednostavno se istrošili i ono. Nema više para za ići. Da, inflacija da je udrila. Tako da. Ove godine idemo na Jadran. A do godine opet na Sunset Mediju. Definitivno. Da, to je cool. Vlog imaju za pogledat. Vlog moraju pogledat ako gledaju ovaj podcast. Započe zaustavite sad ovaj podcast i pogledajte vlog onda. Jer je jako dobar vlog. Meni je jako drag. Malo smo ga onak išli snimat. Što bude. Pauzirajte podcast i pogledajte vlog jer je vlog jako randomly snimljen. Ne znam kako da to bolje opišem. I Jako je Što ste rekla? poučanje. Poučan. Da, poučanje. ako ti to kažeš. Da. Jako je down to earth, jer nismo pojma imali, niko od nas ne zna voditi vlog, mi smo bačeni u industriju logova. Ček, meni najzanimljiviji Da, dio bija kako je Patrik vozija do Zagreba, kako vam bilo je na pamet, kao geogeser, jel? Da kaže Patrik, ja sam samo vozio ovako, zatvorio sam oči i na pamet do Zagreba. Da, baš sam razmišljao, kao ti si vozio bez Google mapa, kao, kako znaš da je treba skrenuti? Da. Samo Samo ravno. Nigdje, a dobro da, od Zadra do gore, doslovno imaš sam ravno. Fora kod tih većih gradova uvijek ti na tablici piše ti trebaš Dobro, ići. Vlada je prešao dobar put prije što je tebi dao. Koliko si ti dugo vozio? 2 sata? Prošlo je 30%. 2 sata. Da. Pa dobro, okej, taman A smo nije izašli. pola onda. Da, Nakon s mora i to sve da moram smo voziti prošli. iz Petrčana na šanse bez Google mapa, na šanse, na Petručani. bedružvani. Da, tako da vlog cool, vlog pogledajte. Da, osim te konferencije i naša je bila prošli tjedan. Pa da, već sam i Da. zaboravio. Toliko konferencija, tako malo vremena, kako da se sjetimo sve. Kako se sjeti naše konferencije? Joj, Bože To dragi. samo znači da imamo jako puno posla ovdje. Da, uglavnom bilo je jako cool tamo, moram paziti da ne diram ovaj kabel. Bilo je jako cool, bilo je jako puno zanimljivih panela. Koji vam bio najdrži? Trebam se sjetiti ko je bio. Zadnji. A, pa da, zadnji sigurno, Zadnji, ali... da. Nightmare Stage, aj ne brojimo Da. Nightmare Stage. G2. Aj, uvijek bude. Teško mi je usporediti nešto kad je G2 gore. Meni je bio meni je znači fascinantan taj lik iz Ensofta. A. Koliko je dobro uklopio cijelu tu svu taj neki lore postajanja CEO-a sa tim gaming termovima, jer je on bio neki semi-pro igrač, jel? Starcrafta, Warcrafta, ne sjećam se sad To što je nešto točno malo što rekao, sam da. čuo, da. Ali je bilo je baš snimao. super, da. Ja sam Da. snimao, pa mi je onak bilo malo slušam, malo ne, pa se Stresno. izgubim, ali A bio je opušten. vjerujem tolik. vjerujem da su svi bili dobri. Masu, da. Bio je onako opušten, cijeli je bio... Je, svi su Da, i ovaj da. panel sa malajskim, mislim, svi Je, su bili je, super, je. da ne ispadne sad Da, mi imamo- bilo je zanimljivo, baš bilo je zanimljivih panela. Nije bilo Da. dosadno, nije izgledalo ono, naš, školski, nego je bilo Mm. baš zabavno za Tak da, poslušati. job done. Da. Iduću Da. konferenciju, da, dođite.
Da, iduća konferencija obavezna, tako da. Ako niste sad kupili karte, kupite za Kupite sad odmah, pošaljite nam u pošti novac za sljedeću. Plaćanje, preuzimanje. Osobno na mene. Da, to su nam sve konferencije, svi naši putevi od zadnjih tjedan, dva tjedna. Ali što se još dešavalo u industriji generalno svijeta, nekakvih zanimljivih tema, tipa ja imam neke 3 igrice koje su mi... Black Ops. Black Ops 6, da, zato što je izašao trailer. Zato što ja ne znam su oni tek sad objavili cijenu jer su prošli Call of Duty bili toliko skupi. Što nije uvijek sa Call of Duty ista priča. Kao. Je uvijek, doslovno je uvijek ista priča, ali 80 eura za Call of Duty. I uvijek je ono, ove godine će biti super, konačno zadnjih 6 godina to priča i nikad nije super. Nije da nije super, to je Call of Duty, da, ali koji zadnjih 75, šta je drugčije? Koliko FIFA košta? Ne znam. 60? Ili? Ma i skuplja zna biti. Zna biti skuplja, da. Ne, FIFA, najskuplja. Rainbow Six, Call of Duty, FIFA i šta smo rekli, i Farming Simulator, ono. A realno da moraš potrošiti te pare na neku od te 3 igrice. Call of Duty, jedino što je zanimljivo od tog troja. Ja bi na FIFA dao, bez beda. Isto Call of Duty. Ne znam, mislim, kako pogledaš ti FIFA, ne znam, sad ne razumijem se, ali šta mislite šta je najzahtjevnije napraviti za te novce? Kao šta je zahtjevnije napraviti, Call of Duty ili FIFA? Pa ja, to vidim ko da su copy-pastali kod grafiku i kao, sad će to biti Modern Warfare novi. FIFA, ti svake godine vjerojatno moraš raditi nove ugovore, nove licence i sve to s FIFom da... Ali to ti je taj kužiš pressure koji ti imaš i da svaka mora biti po nečem drugačije. Mislim, oni ne postignu to svakom. Na kraju ispadne svaka maltene ista, jel? Neke mehanike se tu i tamo promijene i promijene se roster igrače, to je zapravo najveća promjena. Kao, zašto ti to plaćaš toliko svake godine onda toliko, jel? Da, i ono nije da je ono 20 eura upgrade, kao jer oni moraju pokriti, ne znam, licence ili nešto. Oni doslovno prodaju, ovo je nova igrica s novim stvarima, kao nije. Mislim, ne znam sad kako stvari funkcioniraju od kad se FIFA ne radi. Ko je prije to radio? Borio su. Toliko sam neinformiran i toliko mi je drago da jesam. Da, sad je nova igrica kao. Prije su FIFA baš bili, jel? Sad više nije. Sjećaš se kad se prije popularno igra PES? I to se prije dan popularno igralo. I tad kad smo igrali, sad ne smijemo. PES je bio bolje od FIFA. Ne znam, smijemo to reći u kameru, ali kao tad smo krekirali igrice svi kao. Ne znam šta je to. Ko je dao onak za PES 40 eura? Doslovno niko. Ja sam kupio svaku igricu. PES ti je bolje od FIFA, a? Iš, meni je FIFA bolja. Meni je tad bila bolja. Znači, bilo je jedan period gdje je PES bio puno bolje od FIFA, pa se igrala PES, pa onda FIFA, pa onda PES ponovo, kao nešto se uzdiga i samo sam stala FIFA. PES je zaboravljen zapravo. Ja, to je samo naša ona mehanika koja kad stvarno igraš puno nogometnih igrica kao klinac, jednostavno da li ti kocka bolje odgovara u tom trenutku na FIFA. Da. Znaš, koliko dugo moraš držati, kakav je let lopte. Ja osobno, počeo mi se sviđati onaj koncept, znaš, što je FIFA... Što su novije izdanja FIFA izlazila, to je sve nekako realističnije postalo. Znači, ne možeš sam stisniti kocku i sad lopta ide u gol i to je to. A prije doslovno na tim prvim FIFA-ama, PES-ima, imao si neki cheat code, stisneš, ne znam, L1, R1, trokut, i on doslovno ne može fullat gol. Da, zato što se pojavi se i samo u branci se pojavi tečno di udara i gotovo je to. Da. I sad je već naš FIFA je počela biti, ideš dodat nekom, ti moraš prići s tim drugim igračem kad dodaješ. Dodaš sad i to. A na PlayStation 1, ne znam koja je tad bila FIFA ili PES, neki nogomet je tad bio na PlayStationu 1 se igra. Ja se sjećam... Na PlayStationu je bio neki soccer, nemam pojma kako se to zvalo. Ja bih gledala rođaka kako kosi suca i da bi je crveni. Znači, kako je to bilo moguće tad u toj igrici? Ja sam zaboravio kako se ti stari PES-evi zvali. Ili FIFA kako god, ali da, sjećam se. Nešto, to je bilo tad na PlayStationu jedinici. To je ono. A plus svako malo zabloka, pa onda izvadiš CD, puhneš u njega, vratiš, udreš i onda dok proradi. By the way, kad smo kod nogometa, koliko smo uzbuđeni oko eura. Ja toliko uzbuđen da sam zaboravio da je to u subotu. U subotu, da. Je. Mislim, to kad krene hype, bit će super, onak tako treća utakmica. Meni je onak TikTok pun toga, da. Stvarno? Da, imali su oni neke mini kao podcaste s nogometašima, po 2 su ih. Pa neki dan sam poslao onaj video gdje je Joško i Majer pričaju o tom kak game imaju. To je funny moment. I G2 koji rejta ove... To bi mi trebali rejtati. To bi mi trebali rejtati, realno, da. Tjedan dana se vidimo sa rejtanjem. Na preskaukciji, jer je na Facebooku i... sam došao, bilo je kao... Da, ja sam isto tražio sam iskreno sam što će u Hrvatskoj i kao... Stavio je A-tier, ja mislim. A-tier, da. A mislim, to je validno, jer kao... Nema baš neku povijest,
ide nam u zadnje vrijeme. I onda je krenuo legit na brat i bio je kao, ima oni dobru. Ne, ali bilo mi isto glupo, par nekih timova je stavio na, ne znam, krivo mjesto jer nije znao nijednog igrača, ali to nije validan razlog. A mislim, da mi to radimo, ja bih stavio 90 timova onake random, jer kao šta ja znam ko igra u Albaniji, šta ja znam ko igra u, ne znam di. Ne, ali zato trebamo to onak, tipa 2 po 2, ali tak neki rag. Uvijek ima neko ko zna više. Pa da, realno. A si ko ovdje, mislim, da ti znaš išta. Ona zna više od tebe, kuneti se. Jel? Mislim, ja ne znam puno. Da. Ne znam. Ti jedini znaš. Da, nisam baš sigurno. Stavit ćemo Antu i s nekim, i tak stalno samo. Ante nam daje odobrenje, ali smije ići na to mjesto. A čekaj, to smo u nogometu još i dalje. Da. Pa dobro, to znam. Da, to znam više manje. Onda se taman možemo pomiješati. Da, to znam više manje, ali mislila sam da ste već prišli, kako smo pričali o A-tiru i to, da smo već prišli na gaming, pa nisam bila sigurna da znam. Ne, G2 je neki dan to, zato što ste spomenuli G2 i to, pa sam mislila da je nešto drugo u pitanju. G2 izbacio video gdje su oni kao renkali. Pa to sam mislila, kao da pričamo dalje o tome. A da, pa u nogometu znam, to stvarno pratim. Ali zapravo, oni su ih rekli što meni ima smisla u tom kontekstu, kad toliko možda i ne znaš timove, gledaš kao njihov konačni rezultat, kao ko je najvjerojatnije da će pobijediti, njega će stavljati više gore, jel? Pa sad kažu na Euru da će Englezi pobijediti. Što je sad onako? Englezi pa Portugal. Da mi nećemo biti blizu. Ne znam, ja kad pogledam sad sve te ekipe i roster koje su oni imali onih godina dok smo mi bili drugi, treći, sad, ja ne znam. Što bolji su? Kufer, bolji. Ne, stvarno ima stekt igrača tipa Belgija koja je prije onak godinu, 2, 3, 4 na tim prvenstvima bila rupa za kantanje s njom. Ove godine imaju stek rostera, još nisu pola svojih protimaca uopće ni pozvali. Ali Englezi izgledaju opasno. Englezi to svi govore. Jer imaju puno mladih igrača. Kod nas se nije dogodila ta kompletna tranzicija. Znaš, Modrić još tu, Peršić još tu, Brozović još tu. Svi mladi igrači, mislim da je ovo osobno mislim da je ovo zadnje svjetsko, gdje ćemo gledati Peršića, Modrića, Brozovića, sorry. I te sve igrače, tako da u nekom trenutku će preuzeti Guardiol, Kovačić. Ali ja nekako, ako nećemo mi dobiti, meni je favorit Portugal, na primjer, zato što kao volila bi da Ronaldo još to dobije pred penziju. Jest, da mislim da više nema tu neki rol. Ma ne bi, on bi malo uša, da. On je tu više onak stari igrač sa iskustvom koji će... Iako ima i hat-trick sad bijan s kime su igrali? Ne znam s kim možda su Makedonija. Ne, ali opasna ekipa. I Srbija je opasna. I Englezi su opasni. Španjolci su opasni. Italijani su opasni. Stvarno će biti bit će dobar nogomet za sve. Ako mi dobijemo Španjolce, mi idemo do finala. Ja ti garantiram. A ako mi izumimo Španjolaca, mi ispadamo iz grupe. Ajmo sad hititi jedan prediction ovdje. Ajmo od Ante. Ali baš samo za tu utakmicu za subotu. Za Španjolsku, da. Ne znam. Najdosadnije ikad bit će onak 0-0. Pa ja bi volio da ne bude tako pa nek izgubimo, ali nek izgubimo naš nek bude 3-2, 4-3. I da ne idemo na penale, nemam živaca penale, gledajte, majke mi. Toliko rano. Nek budu penali tam negdje onim završnim fazama. Ovo moramo klipat kad budu penali, onak. U nedjelju ujutro izlazi klip Ante kad kaže samo da nisu penali. Ja ne mogu objasniti. Penali tu sa Japanom. Jesi ti to gledao s nama ili si ti bio na faksu? Ne znam, s Brazilom tu. S Brazilom, ja sam to na faksu gledao. Znači, Isuse, Bože, dragi, ta utakmica. Ja mislim da su mi svi bili tu. Znači, svi osim tebe. Meni je to najstresniji dan u životu. Pa i nama isto. Znači, zapravo ne znam, smijem to reći, ali da ti je jedan od profesora ili profesori sam stavio to na projektor i smo gledali to, jer kad smo mi smo došli na neki kolegi i kao, tu smo legit imali onak kolegi, a malo si onak sa strane gledali. I onda onak došao taj drugi kolegi i tamo oni skrenuli finale, profesor je sam, nije mislim išta rekao, sam je stavio to gore na projektor i sam smo svi bili ovak. Misliš, šta ne bi smio reći? Ja mislim da je to tak najnormalnije stvari kad to postoji zakon i postoji nogomet. Pa da, mislim, zato što se nakon toga onako vraćao nazad i kao ne možeš na tramvaj otići, bog te, ljudi stoje onak na tramvaju posvuda, trube, ne možeš proći kroz grad. Mi budemo li igrali za 500-600 isto buban ili ispadnemo li iz grupne, ja garantiram da nijedan Hrvat neće upaliti televiziju za to gledat. Znači, princip... Mislim, takvi smo mi, to će 100% tako biti. Ja ću recimo pogledati jer volim nogomet, pa ću gledati svoje utakmice, ali ekipa, znači odmah. Mark my words,
ako se dogodi da kojim slučajem ispademo iz grupe, kreću... Modrić će biti star za igrat. Modrić je star, Dalić Brozović je ovo. svakako panj. Dalić je ovakav i onakav. Da, to će biti. To je jednostavno... Nacionalna heroja koje smo htjeli dići spomenike, sad ruši taj spomenik. A čekam da Guardiol padne isto. Da, pa Paš će će biti 100%. Imao je lošu sezonu u City-u. Ko kad je pija protiv onih, jel su bili zadnji put to, protiv koja su igrali kad uza vode i nije stigao brani gol. Pija sa strane vodu i tad smo izgubili bili. Da, to nisam ni znao. Subašić to pio. Ili je Guardiol bija u pitanju. Ne sjećam se. On je pijao vodu sa strane i bila je kontra i zabili su nam i onda je kao bilo, a šta sad, da sam znao da mu treba vode, dodao bi mu Dalićeva izjava. Tako da, sad ne znam ko je bija, ali i tad su ga razapeli. Ali još ti razmišljam di bi išao gledat utakmicu, jer sjećam se, je li to bilo svjetsko ili europsko, kad smo dobili Argentinu na 3-0 ili neki vrag. Gledao sam u Zagrebu na trgu, stari moj. Znači, tresu se pod kad smo mi zabili gol, koliko je tam ljudi vrištalo. I nisam gledao, u kafiću sam gledao, nisam bio baš na trgu tamo gdje onaj fan zona sa ekranom. I to je, ja mislim, najbolje još ikad. I onda kasnije oni tulum i sve. A opet, s druge strane, volim naš biti onak doma s frendovima i u nekoj normalnoj atmosferi to gledati. Grupna faza doma, a onda ako prođu... Pa isto to tako. Ja sam želim doživjeti jedan ovaj doček. Sam to želim. Stvarno, meni to tak naporno se čini. Kao mogu vidjeti onako na slikama kak je bilo. Okej. Mene je strah vide zapravo. Vida bude li... A mislim, šta ti misliš da će on njemu dati neku rolu da on igra? Ako mu da... On je prestar. Doma ga vidim, on te nemoj se uvrijediti, ti si super top si. Želim ići jest crnu svinju u tvoj restoran. Da. Nikad bolji branić. Da. Ali imamo mlade ove obrambene igrače, tako da mislim da će njima dati priliku, a da će vidjeti tu biti lik koji će njima starije ima iskustva, pa ako slučajno, znaš kak mladi igrači najčešće na takvim velikim natjecanjima dogodi im se jedan kiks, prva utakmica, odmah padaju u neku depresiju. To je hrvatski narod. Depra. A on će biti tu koji će ih ljudi, jedna utakmica, imamo još 2 do kraja. Da. Mislim da bi trebali, na kraju će se dogoditi, znaš šta se nam dogodi? Razvalit ćemo Španjolce, razvalit ćemo Talijane i onda ćemo izgubiti Albanaca. Da. Jer će se opustiti tu, jer će biti kao, mi smo najbolji na svijetu i onda će doći ta jedna utakmica i onda će onako biti sve će nam se krojiti prema ovoj prvoj utakmici. To najtežo. Pa ja mislim, ne znam druge grupe na pamet, ali ja možda da imamo najtežu utakmicu na pa sigurno. I možda je teže jedino recimo Njemcima, zato što su na domaćem terenu i otvaraju prvenstvo. A ne znam da su Njemci više vele sila u nogometu. Gle, Kroos je ovo zadnje prvenstvo, tako da brijem da će on igra lik ima 308 godina igra na nogomet. A to je ko naš Modrić. Ali okej, da sad više ne držimo nogomet. Mi bi mogli neki podcast nogometni otvoriti da vodite ove neke zvijezde i tako. Guardiola dovedete. Da. Gaming i nogomet spojiti. To je bila fora jako. Nego, ti si rekao neke igrice, nešto se događa, pa smo krenuli Black Ops i onda smo skužili da je Black Ops. Posrali smo se po Black Opsu, ali... Nedovoljno. Nedovoljno, 300 gigabajta. Bolje da ste... 300 gigabajta igra. Znači, ne samo da je 80 eura, nego i 300 gigabajta. Kao, kampanja od vjerojatno opet 3 sata i multiplayerom koji je isti, koji uvijek 300 gigabajta i 80 eura. Apsolutno bi bilo opravdano da imamo normalnu kampanju, a ne da mi opet dođe onak multiplayer u Snoop Dogg sa zlatnim kalašem i da ubije kao... Nicki Minaj, kaj je s tim? Kak je meni suludo onak vidit Nicki Minaj da trči po onak Warzone-u. Kak je to? Kaj je s tim? To Njola je par puta rekao. Kom to padne na pamet kao dobra ideja da se opravda tolika investicija u igru? Kao pojačati se Snoop Dogg, wow. Vidio sam ga već 4 miliona puta, bilo gdje drugi da nema ga još vidjeti u igrici kao why dude. It does not make sense. Nisam ga nijedan taj... A da napravimo Balkan foru toga, nije Snoop Dogg, nego samo tipa grše u igrici. To bi govorilo više nek Snoop Dogg. Jelena Karleuša umjesto Nicki Minaj. Idete u Warzone-u. Da. To bi bilo super. Uglavnom slažemo se da... To bi možda vrijedilo 80 eura. Da, znači Hilja u Warzone, to bi dao 80 eura. Čekamo Njole. Švester isto, stavimo Švester i tvoj BMW u igricu, mislim. Čekamo Njole tu recenziju u komentarima, jer on će vjerojatno kupiti koji svako što je dosta. Je skupio svako, on je osoba koja je kupila svaki Call of Duty. Ali dobro, mislim, on to je... to ima neku sentimentalnu vrijednost, pa kužim, ali kao... Ne vidim više da iko streama
Šta? Da iko streama kod, nisam Kod? vidio. A to je amerikanizirano, to je onak, Ali samo Amerikanci. Amerikanci su to, oni, baš što sam rekao u ovom podcastu što smo snimili, pa kojeg ne Ko je igrao? spominjamo. Ovo je Veći. prvi put da snimam Ovo je prvi podcast. put, da. Ko od većih igra? Ne znam, to su onak ljudi koji imaju svoju neku malu niš fan bazu koji su... Kad će kupiti Monster da skeniraju kod a toga doslovno za to. besplatno i skinu Jel- igri. Ja ne znam kako se jel zovu ti ljudi. Disrespect još uvijek igra. Kak sam zove? A on igra šta No. god izađe novo. Jel dok je? igra? On je igrao čak ovu neku pre-alfu nešto što još niko nije igrao, streameri igrali. A koji za svaki kod. Da, ali Black Ops, ajmo vedrije Koje su druge teme, dvije tipa igre? Arkane Arkane je super, najavio. nešto da je izašla od novi trailer i Da. da je to finalna sezona, ali da će To kao je finalna radit, sezona Arkana. znači Sad, da li vi će se- i Jinx, jel? Da, i sad da li će se naš druga serija zvat isto Arkane ili će biti Pa jednostavno, vjerojatno ne, da. A čekaj, šta je točno? Znači, Pa da, ne znam zašto bi se spala. Arkane je šta točno? ne kao ta znam riječ. šta je u priči Arkane, evo fakat to... Sad kad ovako razmislim, nemam pojma, nisam nigdje pročitao išta o tome. Ček, da baš u- super je, short je i catchy je naziv. Sad da li ima to veze sa ovim... koja je ono sila drive-a, Zoni Piltover, kak se zove taj Hextex? Ti jedini znaš ovdje lore o tome. Kaj si ti sad rekao? Pa Hextech tehnologija je ta tehnologija na temelju čega je izražen zapravo cijeli Piltover. Sam da se ubacim, Arkane je mysterious ili obnoxious. Kao, Aha. a ne, to je which word is similar, kao ne znam šta točno onda znači. Dobro, doslovno treba googlat šta znači u ovom kontekstu. Kao u kontekstu igre. a u kontekstu- anime. U kontekstu rečenice Arcane procedures for electing people. For? Electing people. Tako da, nešto onak misteriozno ili nešto, ne znam koliko sam, šta ja znam. Anime style. Doslovno, evo sad kad ja mislim, ne znam šta to točno znači. Anyhow, kako se čini trailer, onak? Pa čini mi se, Bomba. da. Biće puno akcije. Da, čini mi se super. Da. Ali da, zadnja sezona, ali kom bi htio da bude druga sezona? To jest, Isuse, nova. ono, ne znam, znaš ko ima 153 čempiona, možda i više sad. Ne, O Twitchu, hoću da Twitch. Lik je Ne, sam mora bit- štakor. mora biti push s nekim koji još ima nekog usko povezanog karaktera, znaš, ko što su i Jinx. Pa dobro, ali su sestre. Caitlyn i ovi svi bili povezani, kao oni su Je, sam je. istoj regiji, pa kao... Je, ali ne znam koji su s Twitchem povezani, evo iskreno, toliko dobro lore ne znam, ali cijela priča vjerojatno oko Viega će biti super. Lušana, Sene... Ček, Ash nije bila sad u ovome. Ne, oni su Ona mora Freljor, da. Da, onda mogli bi o tom... Zamisli oko Freljora cijela ekipa. Pa, nekak me sad hitao da bi fakat mogli oko Ash kao glavnog karaktera radit. To bi bilo super, ali to bi bio onda neki ono Viking vibe. Da, valjda, To ne znam je točno na- šta je to tam. Šta ne znam šta je Viking? Ne, znam šta je Viking, ali ne znam točno njihove te zone i šta je Da, ne znam, kod nija njih. svijeta je na pamet, ali ono... E oni pa su znao s bi da tog- je izašla igrica. Oni su s tog ledenog. Dobro, da, to tijela. sam mogao zaključiti po onom. Pa ja bi to bilo zanimljivo. Mislim, pogledaj si doslovno samo one cinematics. Ja mislim da od cinematicsa možeš već napraviti pretty good. Da, pa oni imaju Ti šta, 6 da. sati cinematicsa već. Sad oni su rekli znaš, da će to traje to sa nekim studijom u Francuskoj, ako sam dobro skužio, zaboravio sam jučer kako se studio zove. Šta, Arkane baš? Da, i rade super posao, ali uglavnom kažu da je ono, razumljivo, ne ide brzo. Jer ipak su sad i s ovim postavili neki standard kvalitete koji... Znači, ako ispadne 2% gore Da, vidit nego će što je se. sad, bit će Ali užas. to je taj sindrom prve sezone gdje oni idu s tim bez da planiraju hoće biti druge jer ne znaju kako će proći. A misliš da je tako bilo? A, Nije bio pa- odmah plan da idu s dvije i da A gase. vjerojatno je plan generalni, ali ako to flopa, oni neće raditi drugu sezonu. Mislim, ne znam zašto bi to flopalo, ali Jasno. tako je bilo sa Invinciblom na Amazonu. A crtić, napravili su prvu sezonu, bila je super. I onak 3 godine im je trebalo za drugu. A ni blizu nisu bile animacije kao ovome, kužiš. I rekli su kao više nikad nećemo imati tak veliki razmak između sezona. Tako da, mislim da to sa svim Koliko je prvim razmak bio? 3 godine, onak. Dobro, ali to je previše, bi ti s istim hajpom, zamisli ti si odrastao u te 3 godine. Pa ne, pa meni se od izašla druga sezona, meni se to ne da gledati. Tako da. Ne znam, ovo mi je super mi je, jer šta, godinu dana smo čekali novu sezonu, jel? Arkana. 2 godine. 2 skoro. godine. 2 godine smo čekali, what? U 11. Kad to je, 11. U mjesecu? 12. mjesecu. Da, 11. Da, 2 mjesecu. godine onda. Ja sam ti bio druga godina, skoro 3 možda čak, ne Ok, znam, bio sam meni negdje je druga to godina prebrzo faksa. prošlo, meni je to prebrzo prošlo, ali da, pa to je onda isto dosta. Ali opet dobra je.
Tako da ono, nema, nije uopće upitno, ću pogledat drugu. Da, ne, binge ću sigurno, ono. Ali opet će, to izaći na Netflixu, znači izaći 100% onako od 8 epizoda 6 i onda ćeš čekat mjesec dana ove dvije zadnje. Šta nije da na Netflixu sve izađe. Ne, ponekad ti znaju razdvojiti u part 1, Ja. part 2, da, jer kao opet kuže da... I onda te man stave za mjesec dana da ti moraš još jednom platiti Netflix ako si to A to uzeo. je po novome, kao. Da, pa kad su skužili da im fale pare pa ti ne daju... Tipa HBO no, Max je to Netflix, radio i onda je Netflix ih izbacivao sve, to je mu bio plus i onda kad su skužili... Ali im HBO fali ti para, jednom tjedno stavlja. HBO je to uvijek radio. To mi A je... Netflix ne. Meni Mislim- čak to više fora nego mislim kao trigera me šta moram čekat onak tjedan dana, ali opet onak držiš taj hype i Da, pričate o da, tome da, i još šta bi se moglo desiti. To onak kad je bilo oko Game of Thrones, ono kao Ja se Da, Isuse sjećam. Bože, ono ponedjeljak je svi pričaju Ja o tome sam- utorak i onda dok dođe taj sljedeći onda ne znam, Imao sam imaš tu hype super tih sreću mjeseci. da ono. ja sam počeo gledat tipa na 6. sezoni ili tak nešto. Ja sam imao već 6 sezona za pogled prije tog, jer sam paralelno počeo gledat koja je zadnja sezona, 8. Osma, da. Da, 7. sam počeo gledat zajedno sa ekipom. Oni su svi to gledali, svi su bili hype oko toga, ja onak kao šta je to, kakva je to serija, nemam pojma. I kao krenem gledati onak, Isuse, pa ovo je predobro, a kao, kak da ja sad ovo gledam, ništa ne kužim. Ja sam Da. ja onak pogledao u tih tjedan dana, svih 6. Isuse Sezona, Bože, dragi. doslovce nisam Kako je to se- fizički moguće? Ne znam, jel sam sve pogledao sa onak 90% tog pogleda nisam izlazio iz sobe, doslovno sve sam, cijel dan nisam spao, onak budan sam ti bio od 8 ujutro do, ne znam, 3-4 ujutro svaki dan. Predobro. I gledao sam sve i točno se sjećam taj hype tog kada onak svaki ponedjeljak mi se skupljamo kod nas, ne znam kad Da. izlaze epizode u tipa 7 ili 9 ili nemam pojma. 4 ujutro. Pa da, ali smo mi gledali drugi dan. Aha, da. Ko će u 4 ujutro se okupiti, nek dok svi dođu sa faksa i to. Pa. I onda se oko 7 okupimo kod nas, onak svi nabrijani i sad gledamo šta će se dogoditi u ovoj epizodi. Ne gledamo nikakve Ali on je bio spoilere pravi sa strane. fan, ti si rekao šta si bio, pričao si neki dan, ti si Pa ostala da. budan. Ne, mi smo snimali smo Good Game Show tad, ja još nisam ni radio ovdje kak spada. I svaki ponedjeljak je bilo snimanje Good Game Showa, a u nedjelju, to jest u ponedjeljak onako 4 ujutro na HBO izlazi ta nova epizoda. I ja kak sam onak, nisam osjećao spavati, nek sam ostao budan do 4 da bi do 5 pogledao epizodu, osjećao odmoriti i u 7 moram već ići na snimanje Good Game Showa. To su onak kad smo tek preselili, to su kad je prvi studio Good Game-a da bio na Zelenom valu. Grdo. Znači on je pravi fan, Tako da sam ja veći fan. veći fan. Pobjedio sam. Nećemo o tome koji je veći fan. Ne, ja sam Nije- definitivno. Nisam baš, znaš, to što sam ja pogledao toliko brzo ne znači da sam okorjelni fan. Ne, ja sam to gledala u koroni. Znaš, ono, nemaš šta gledati, onda gledaš sve šta nisi nikad gledala. A. I onda sam gledala u koroni, ali me nikad nije do kraja kupila ta serija. Više meni ti, ja sam se toliko živio. Ali ono što sam 100% znala je da ta 8. sezona to treba izbrisati i ponovo snimat. Tako Ja uopće se ne bi žalio da nisam ponovo napraviti. da svi glumimo amneziju, da se ne sjećamo. da Izbrišu je izašla kompletno i ikad ta kao, osma, da svi se složimo da, ne znam, svako ko je skinuo to ili negdje posjeduje, kao, sam izbriše to, oni to maknu sa Dobro, ali HBO-a, cijeli idemo moment ponovo. gdje ti 7 sezona buildaš to da će doći ovi. I oni dođu, ova skoči, mazne ga nožem i ubije ga. I svi padnu mrtvi, to nema nikog i sretan kraj, ovaj se vrati. Mislim sretan kraj, kako za koga, ali kao ovaj se vrati i živi na zidu i kao gotovo. To se toliko pričalo o tome, novine, Reddit, sve žive mreže su govorile sa tim, tako da ono... Da, a zato što je bilo onak, ja sam Da. dosta vrijeme živio zato, kuš, ja sam samo o to razmišljao. Da. Toliko plot twistova Kao šta su ima. napravili Ma od da, ono, serije. Da, serija je da. vrhunska stvarno i za nekog ko, mislim, razumijem da nije naš za sve, pogotovo mi tu živimo u ono malo tradicionalnijem području Da, gdje da, ono da. zmajevi, vještice, bla bla, moja Incesti. stara, to neće pogledat stari nikad. Stvarno. Da, incesti, da. ono, Pa moja mama je to prva gledala dok epizoda. sam imao onak 11 godina. To što se sjećam da je gledala, da, onak što je to 3. sezona, ali neki bok 4. Da. Tako da... Dobro, Kad smo ali- već kod dobrih serija. The Boys. da, danas izlazi. Ja, Danas izlazi nova sezona, ja mislim. Di to ima za gledanje? Amazon. Amazon. Koja je to sezona? 4. Evo, ti Četvrta, kuš da ti mislim, moraš da. imat stari onak 62 platforme ako hoćeš gledat sve. Prime, Disney, šta, HBO, Netflix, odnosno Max. HBO, s tim da on Max, njega nešto. može dobiti lako prek nekih dilova za internet for free. Imaš, a ne znam zašto kod nas ima, ali imaš još Da. onak one neke, Hulu, to ne, kod nas, Hulu, ali mislim... ali neke stvari imaš samo na Imaš Hulu, Crunchyroll za sve anime. Crunchyroll za anime i Showtime nešta koje isto imaš, na primjer, želim gledat Avatar The Last Airbender, moraš imati Showtime, a Showtime nemaš u Europi, na primjer. Da. Znači užas. A meni se nekak isplatilo imat Max, HBO Max, kako se to zove sad? Da, HBO HBO Max, da. Samo Max. Da, Max. A da, samo sad, Max, znači, ali... all in all mi je to nekak najdraža platforma.
Meni isto, zato što imaš uglavnom one AAA filmove gore, Da, kako se to je, zove, je. nemam Da, pojma. Meni su kukali s nekim dilom za 4,5 eura. I ako sad prestanem plaćat to, opet bude mi stara cijena, koja onak, ne znam, 600-7. Evo ću, sad ću nas cijelu konzumerističku i potrošačko društvo ću sad ubiti, ali šta ti realno 5 eura mjesečno zadat za onak nešto što može gledat onak satima svaki mjesec? Problem je kad ja to ne gledam, ja Aha. plaćam i Netflix i HBO, ja sam glup, ja ne gledam te stvari. Pa ja sam bilo Dosta je skazala to, je. Netflix kad su ono napravili sa kućanstvom da ne možeš šerat lozinke i mailove. Što je po meni manji problem nego ono što se Netflixu dešava da svako malo imaju hakirane račune. Jer, da, svako malo se dešava na njihovom sustavu, valjda hakeri dođu, doslovno neko ti iz Filipina gleda na tvom akauntu. Da, to je bilo po svim živim novinama. Znači oni nisu uložili u zaštitu računa, nego su oni uložili na to da mi ne možemo šerat međusobno akaunte. Mislim što je po meni bilo ono grob i onda sam rekla kao nema šanse, neću im da kune. I onda na kraju nemaš ti šta gledat na televiziji. Ti si osuđen da ti kupiš ili HBO ili Netflix. I onda sam, evo ima 2 dana obnovila Netflix i opet skužila da nemaš šta gledat jer nije izašao što novi serija. Ali imaš, mislim, ako si takav tip osobe što nitko od nas ovdje, uvijek imaš filmove za piratati, serije za piratati. to nije Imaš izgovaraj. kako se zove IPTV. Da, IPTV, ali a šta se desilo? A1 ti ili bilo koji operater kad uoči da koristiš IPTV preko njihove mreže, blokirati pristup IPTV. Dođu i stukute doma, osobno. Da samo ti ne možeš ući, znači ne radi. Da, mislim, ne znam, meni osobno se više isplati imat bilo koju od platformi nego Dobro, mislim, možeš uvijek i VPN-u, Z-Spawna, znaš, nemaš problema. Ja nemam tipa Max TV. Ali opet VPN trebaš plaćati. Da. Tako da ovo mi je najisplativije, spojim komp, TV u komp, odnosno laptop i u sekundi imam film na TV-u, znaš. Da, još ako se spojiš wireless tipkovnicu miš, možeš igrat na njemu, tak da, yes. A na TV-u fakat nema, can confirm da nema niš. Da. Znači koliko smo ko klinci stalno kenjali svi po HRT-u, na kraju HRT ima najkvalitetniji program. Pa isto istina. Ima najkvalitetniji glazbeni program, tipa na Četvorci ima stalno neke jazz koncerte. Ima najbolje dokumentarce, s Ben Fogelom i takvi dokumentarci su meni užasno zanimljivi. I sad je onaj naš, kak se zove, onaj naš... Biće Milić, onaj stari, Milić je počeo izbacivati opet neke serijale. On brutalan. Dobre, znači meni je to takav miris djetinjstva, ja kad njega čujem. Putujemo sa Goranom, na put s Goranom. Ja bi čak HRT-u 2 vratila nogomet. Kužiš da se makne sa nove i sa RTL-a, da se vrati na HRT2. Ja sam cijeli život odrasao s tim da je sport bio na dvojci uvijek. Da. Od plivanja, olimpijskih igara, nogometa, svega, a sad ti je, ne znam, malo je rukomet na RTL-u, pa je malo nogomet na Novoj, pa je gdje smo, šta smo, znaš. Ima si HRT 3, jel tako? Jel bio sport? Bio je. Trojka je alternativna kompletno. Trojku ako upališ u krivo vrijeme, kao možeš završiti kod psihijatra sam tako. Ne, ste ikad upalili trojku, onak ne spava mi se po noći, 3 ujutro upališ trojku, bro, ne, užas, to se bude gore, znači grozno, ni čudo što nisam mogao spavati. Plodova mora do nekih teških znanstvenih dokumentaraca i ne znam emisija o fizici, kemiji i takve likovni. Stvari. Da, likovni, dosta ima svašta. A mislim, gledaj, to je platforma za kak ćeš tak nešto staviti na RTL i Novu. To su baš onak full komercijalne kuće. Tam imaju samo one gluposti. Ja ne znam šta njih koči, koliko mala je granica između tog da to postane Happy TV u nekom trenutku. RTL i Nova, jel? Da krenu s teškim reality ko stranjima Pink. i... Majke. Kužiš. Pink 2. Užas. Ali ne znam, RTL, ali sad ti zamisliš, šta ti sad trenutno imaš na RTL-u? Znači, tipa u ovo doba da upališ TV, vjerojatno repriza kuvanja, oni večere za 5. Krv nije voda ili neki. Krv nije voda ili Krim Team 2. I to isto mir iz djetinjstva. Idi s njima. Onaj Leon. Šnjim. Meni je suludo da uopće vi onako komentirate kao i nema ništa gledati na TV. Ja sam mislio da smo mi onako generacijski odlučili sam da TV uopće nije opcija kao... Ili gledaš Netflix ili nešto tako, ili kao opće programi ne postoje. Zašto bi ja ikad to sad opalio? Ja sam slučaj kuš imam doma 2 TV-a i ja jučer pričam suru. Ne, mislim zato što sam ja dofurao svoj iz starog stana, gazda ima novi, ali se meni
premali mi je bio neki, baš mi je bio i Smart TV, ali onaj Android Smart stari. Onda ti kad klikneš nešto, on tek nakon 15 sekundi doživi da si ti uopće nešto klikneš, kuši, ne da mi se to. Onda mi je lakše, dok ja nađem preko tog TV-a nešto na Netflixu, brate, otvorit ću laptop, ukopčat ću ga i imat ću u roku 3 sekunde ovako, kužiš. I mi uče nešto baš komentiramo. Mi nismo, ja mislim, 20 dobrih dana upali TV uopće. Znači nisam ga, zaboravio sam kak vijesti izgledaju. Jer na RTL-u, osim tih svih stvari što si nabrala, ima vijesti programa, RTL Direkt traje jedno 3,5 sata. A ja gledam svaki dan vijesti, stvarno. Evo, ali gledam i meni je prirodnije čak da mi TV iza gori, ono nešto sa HRT-a u kući, dok radim nešto po kući, nego Netflix. Kući, jer Netflix je serija, pa moraš aktivno pratiti. Na šta se skuži? Ja isto volim gledati vijesti. Ja sam u tišini. Nisam našao negdje, na HRT-u su mi pre nekako ozbiljne vijesti, previše za tu možda stariju. Meni je Nova čak najbolja. Između je. Nova je nekak, između nju najmanje gledam. RTL mi je nekako najgori. RTL mi je previše. Najbolje je bio kao onaj bio lik na večer u 10. Je li bilo je Šprajc u 10, sad mi moj mjera onako. A Šprajc je opet otišao u komu s onim stanjem nacija, kako se zove. Baš je počeo frajer mimat, lik ima udarni termin u, ne znam, tam 11 na RTL-u i gluposti. Man. Ne znam, a HRT je stvarno preozbiljan za vijesti, to me nije. A Nova TV, za vijesti. A opet tam sve ostalo, program, tamo još donekle vidiš i neke naše sitkome, glupe. Turske serije. Isuse Bože. To mi je još gore od RTL-a. Imaš znači Ljubav na selu ili turske serije? Pa ti bira, ja. Ti vidi. I onda je gledat nogomet. Da, primorani smo ipak plaćat Netflix ili HBO. Tako da priključujemo se zoomerima. Sviđa mi se to. Jeste vidjeli ovaj novi iOS 18 update? Bolje da nismo. Pa osim što ima jako čudne... Hejtamo ga. A hejtam zato što, ne znam, previše tog dodaju. Kao stvarno mi ne treba i widgeti, stvarno mi ne treba da mogu micati stvari da bude svugdje po ekranu, stvarno mi ne treba dark mode, ali opet onak ne moram to ni koristiti, samo... Meni se čak dark mode sviđa. Ozbiljno? Da. Dark mode ikona mi je super. Ja se moram odlučiti točno kad isprobam, ali na prvom izgleda goofy. Ali svi oni ostali feature kao... nemam prvo slušalice i kao šta mi znači to klimnem glavom ili ne klimnem glavom. Ja, što nisam ni vidio, znači šta? Znači imaš sluške i kao zovete Patrik i ovaj ti javlja, Siri ti javlja, zovete Patrik, želiš se javiti, ti kažeš da ili ti kažeš ne. Bro, da me neko vidi na ulici da to radim poslije psihijatru, Ovo je na videu u liftu, to radi s masu ljudi. Kao... A si primijetio kak nijedan od tih ljudi njega nije čudno gledao. Da. I sad mi ti reci da je to slučajno napravljeno, to ti čisti marketing. Jasno. AI. Sve je okrivljeno AI. Ali ne, pa AI je jako velik problem. Šta ljudi sad mi imaju kao, ako imaš iOS 18, sad rađeš za CIA, ili tako nešto kao... Ozbiljno? Pa ne znam, znači ima nekakav AI sad koji koriste Apple Intelligence, by the way. Nije AI. To je kao nova, oni će zamijeniti GPT na tu foru nešto. Ali oni isto koriste, mislim, Open AI, tako da je to sve neki, ja mislim, monopol koji ima sve informacije o nama i... Stvarno me polako vuče na to da će nas roboti kad tad Ti si prijatelj s robotima, to neće biti problem. Ja sam prijatelj s robotima, roboti su moji homie. A šta, bih htio ne biti dobar sa robotima koji će nas kad tad napast? Ne, ja ću doslovno biti onaj koji će nas živjeti ispod mosta i probati. To. Ne predajemo se, revolucija, bravo. Kaki roboti, kako šta? Ja sam jučer vidjela onaj TikTok gdje robot zida kuću. Ja se zgrozila. Da, znači pokazala mi TikTok, kaže, gle, robot zida kuću, i kažem, to je sam filter na Instagramu. Ona gleda u šudu. Ja nisam bila vjerovati. Ja sam bila šta mi rade? Ali ja kad sam prvi put to vidio sam bio onak, ne, ovo nije istina. Onda sam onak gledao dok nisam skužio, filter. Zato što je super filter, onak. Super izgleda. Ne skužiš na prvo. Nenormalno, ja sam protiv toga u svakom pogledu i borit ću se ako treba. Evo imam jedno. Ja ću se prepustiti jer su oni jači od mene. Jesu, indeed. Ti si onaj korpo playthrough u Cyberpunku, mimo kločar ispod mosta. Da, doslovno, eko. Zavisi u kojoj će stranci biti, pa će se onda odlučiti. Da, zavisi. Ovisno. Evo, presudom. I onda sad kad viš po nekim
sci-fi filmovima, ono, gdje ne znam, oni robo psi hodaju okolo, kao, zamisli da si sad hodamo u Zagrebu, mi robo pas hoda okolo i kao pazi na red i mi onako, what? Moraš dati poslasticu da te ne ubije. A poslastica onak procesora, Čip neki, 2800 kuna da. izvodim sad iz mobitela, evo ti A15 čip. Drama. Inače ti onaka reži, gleda ti reži na tebe, kao zna da imaš. Flamethrower mu se digne. Joj, drama, Bože, da. da. Pa bio je neki, zaboravio sam koji je to točno film bio, gdje su kao, napravili su te robo pse, da zapravo oni lociraju neke mutante, ne znam ti nija šta, ali su na kraju ti psi su se pobrekali ili neki vrag i počeli su ubrizgavati taj antidot ljudima koji uopće nisu mutanti, ili tak neki vrag. To nastala cijela fama oko toga i bilo je kao da idemo mi uništiti sve robote. Čuj, to je film, nisam slušao od početka. Da, Aha, sam okej, zaboravio hvala koji Bogu. Ne, da- to se desilo. Ne, Stvarno. Pa to ti se desilo Čem krivo. pričam. Po istini to. Ovo bi bilo još smješnije da znate internu foru. Aha, križevci mim, da, nikad nećete znati Još je bila neka tema koju smo htjeli Ne, proći. Ali Tema, baš da se nadovežem, Elon Musk baš hejta na Twitteru, taj Apple, kao rekao je da će zabraniti... Intelligence sam. A? Apple Intelligence ili... Generalno iOS, znači ako imaš, rekao Apple uređaj, da ne smiješ ga nositi u njegovu firmu. Sad ne znam kao, je li to rekao da će se desiti, ili je to sam klasično ono Muskovo kao sere po Twitteru Da poveća i zovem to cijene Twitter. dionica. Uvijek ću zvati Twitter. Da. Da, uvijek će biti Istina. Twitter, by the way. Da. Kao certificate man of social media. Twitter. Ne znam, nek sam pokušavao sa relevantnim. Njemu je pametnije da radi na onim Tesla autima, nego da se petlja glupostima. Aha, Znači, A on ništa ne Znači- radi, koliko sam skužio. Lik ima te firme, dao je pametnim ljudima da rade što treba i on sam sere po Twitteru, ali mislim opet ni da ga baš aktivno pratim. Sam vidio da je stalno trending i kao ljudi sam nešto njega A hejtaju, mislim, nemam znaš, pojma. neko će reći da je to smart business move. Jer, Što kao- njemu? Pa mislim to što radi, to rade poduzetnici. Kuš, oni moraju ostati relevantni. A on je- Što pa Je, kaže, je, znaš. Ali mora biti toliko relevantan da je kupio onak dobru društvenu, mislim dobro, šta je dobra društvena mreža? Kupio je dobro brendiranu društvenu mrežu, sam kompletno je pa sad je na tom X-u dozvoljeno sve. Od pornografije, Ne, od uvijek si, ja mislim, kocke. imao gore. Ne, sad po novome su to dozvolili još više. Kao. Twitter je uvijek bio pun OnlyFans modela i cenzure, onak da. rednom. Da, oni su, ja mislim, baš bili A u Twitter tom onda da samo je... vidjeti kako ljudi gaze ljude i ubijaju. Pa da, mi za tamo kao nema filtera, ali opet, pa da, ali sad imaš zapravo na Twitteru tipa, ne znam, vidim redno mest tweet, ne znam, 100 tipsa, odem u replyeve i onak tam slike OnlyFans modela, Da. kak te, ne znam, Još gore. ljudi mi se subscribe i ovo, ono, bro. Da. Još je gore, definitivno, Da, od ne kad je znam. on to preuzeo. A ne znam, su Kao botovi sloboda ili... govora, sloboda svega po njegovome, jel? Ali ono, sad koliko No je ja to... mislim da ti je to samo ono, ja sam toliko boga, vi koliko sam boga da doslovno mogu kupiti kao Twitter. društvene mreže i I bol ga briga, da. Niko Hater ništa sam. ne može. Dobro, makar ja isto hatam bez obzira Twitter koristim onak 10 minuta dnevno zato što ga otvorim randomno i to možda je naš to. nemamo neku širu sliku oko sveg tog što se tu događa. Stvarno ne pratim poslovni dnevnik ni No. zbivanja na dionicama, na tržištu i te sve stvari. Da, Kuš, zato se ni ne vjerojatno žiciramo on to sve toliko. s nekim razlogom radi. Poslovni dnevnik je super za otvorit, skužit naslove ovih članaka, Meni ti su- deprimirat se i onda izaći s toga. Meni ti super, ja imam frenda koji je u tom svem, by the way, pozdrav Pipi, on kuži se kuži. Pozdrav, Ne, lik Pipi. se kuži u te stvari, kuži, onda ti Mislim on sam meni... češ Davor ili nešto. Ne, Filip se zove, ali Pipi ga zovemo. I onda on pročita sve te stvari, uvijek je up to date sa svim i onda kad mene nešto zanima, ja njega pitam, on meni On to ukratko zna, da, to je ono top. što je meni razumljivo kaže i to je to. Da, Ali to- treba, mislim, znaš što je najgore, što kad uđeš u to sve skužiš koliko smo, kako da to kažemo da ne opsujem? Koliko smo sjebani, stari, nemaš to na drugi Morat način. ćeš, skužiš. Patrik, pip, pip. Da, Ne, nemoj ovo cenzurirati, ovo highlighta i stavi u Prošlo klip. 10 minuta. da, jer što više saznaješ oko toga šta se događa oko nas i kako stvari stvarno funkcionira, bude ti onak kao želim onak otići živjeti na Mosu. A mislim, kad da neko stvarno, napisao da. da je Siri osobnija i pristupačnija i toplija, mislim, pa jel me zezat. Daj, nemoj, daj vrati to nazad, ono. Ne, nemoj to napisat. Treba nam ona stara Siri koju kad neke pitaš te usred rečenice onak pita aha. Čekaj, hoćemo sad probat. Hej Siri. Što te pitam, nisam se pripremio. Kakvo je vrijeme? Pita je, znali za Kaštela? A neće pričat.
What the fuck? Nazvala Emu. Ok, dobro. Da, Siri, kako je vrijeme za mapicu? Naša Siri u Hrvatskoj ne zna. Nije samostalno. Da, na engleskom Mi smo još sigurni tu. Ne, ovo ti je iOS 17, zato nema pojma. Ali da, Musk je... Zove Koprivnicu za pomoć. Kad smo već kod prioritiziranja, ček sam me zbunila Siri. Musk je napravio da su lajkovi na Twitteru private. Jel? I ljudi to jako hejta. Isto ne znam, mislim, ljudi će hejtat sve ikad šta se napravi. To mi isto je na žice. Ja kad sam to prvi put vidio, bio sam kao, aha, pa da, mislim, zašto uopće bili public, kao to mi je neka kao čudno. Mislim da ti na Instagramu public ili negdje, mislim. No. Nije. Okay, nije. Ili jesu? Pa možeš ih hajdat, ono da piše... Možeš ih hajdat, da. A zapravo da možeš vidjeti ko je lajko. Kaj se ono smije tamo, mire? Biće Siri nazvala nju. Ja znam da si na Instagramu neko vrijeme ima ono activity, ono si ti mogu vidjeti zapravo šta su ljudi ono kao... Točno, da, activity i kao vidi ovaj je lajko ovo, ovaj je komentirao ovome. To je u početku bilo na Instagramu, šta ne mogu se vidjeti aktivnosti drugi, ko je s kim prijatelj, ko koga lajka, ko koga prati. Mislim, to je sve public tak i tak, pa onak, sam što si ovdje imao na jednom mjestu kao... Ne, meni ti sam užasno žicio, taj dio što si spomenuo, kao ljudi će uvijek hejtat, šta god, bilo dobro, bilo loše. Prvo će proći ta naš faza hejta, gdje će onda to nakon tog ili flopat ili će odjednom sam svi kopat s tim i kao bit će, aha, da, odjednom TikTok je sranje, odjednom moja baba koristi TikTok. Zato što ljudi ne vole nove stvari, ne vole promjene, vole biti u svom bablu. Pa mislim da su rezultati izbora sve rekli, pogotovo tu kod nas. A mislim Ferrari, šta bi ja? Ferrari, crveni Ferrari. Dobro, nećemo se baš sad. Da. A to je isto kao ono... Dijelimo mišljenje. Dobro, ja ne znam... Ja nisam ko većina. Htio sam da odmah kažem, htio sam da odmah zvučiti onak najgluplje moguće. Ne, nego kad god bude neki rebranding, meni to uvijek bude prvo onaka, ovo je fora, dobro, čast izuzecima, Hellraisers ili kak, nešto na 2 oka, samo Bog pomogao, ali tipa Discord i to, mislim, rebranding, fakat onak pokazali su logo kako su lijepo napravili, ok, boja je više vibrant, nije ona dosadna, ljubičasta, tipografiju svi su kompletno ishejtali, ali meni je super, baš je zaigrana, nije dosadna onako prije s onom crtom nadevat, ne znam šta je s tim. Koja je poanta tog rebrandinga ako to u aplikaciji nema? Ne, pa doslovno je sve to stavljeno u aplikaciju, nije odmah, treba to ide malo iPhone i malo ovo tržište, malo drugo tržište, pa desktop, ovo ono, ide u wave-ovima jer ne znam zašto točno. Ali oni su sad, to je bilo prije ne znam kaj, godinu, dvije, i oni su sad opet updateali branding gdje su opet promijenili boju na tamniju i to ne znam šta točno to su napravili i vizuali su im drugčiji. Ne znam šta je točno sad drugčije osim toga. Pa to sam mislio sam. Taj dio mi nije točno jasan zašto. Možda zato što ona boja nije toliko bila dobra u printu možda. Jedino logično objašnjenje, ne znam. Ali... Da, ne znam, meni generalno taj Discord rebranding bio dobar isto koji, ne znam, šta je još imalo rebranding neki popularan. Revolut, ali to je tako nepotrebno bilo. Revolut je nepotrebno, sam da se sjetim loga. Da, ne znam, on ima je onaj... Koji je sad? Pa sad je ovo neko R čudno. No da. Mislim da su se htjeli uzbiljiti da budu kao prava banka. Moguće, da. Mislim jer da sve više idu k tom. Da, mislim da je to njima. Tako da opet iz te perspektive možeš razumjeti. Neko će reći samo, ružno R, ali daj stavite u kontekst. Kao generalno oni će, ne znam, zaraditi 100 milijuna eura više zbog toga što su to glupo R stavili. Kao, fakat ih nije briga za to tvoje mišljenje onda. Ili, ne znam, da je još neki rebranding koji je bio. To je bilo loša reklama ili dobra, opet je reklama. Yep. Da, tako da. Opet sam kupio... Znaš, dok god ona nema stvarno jak negativan utjecaj na tvoj proizvod, ona će biti reklama koju ljudi će dalje kupovati. Ali imaš tih par slučajeva, znaš, gdje su totalno misunderstandali šta njihov target želi i onda su to komunicirali na neki loš način, onda ti se tu našla neka mama blogerica koja je krenula pisati joj kako su oni to mogli, s njom se složilo još 100,000 milijuna drugih mama i odjednom taj proizvod više niko ne kupuje. To je taj utjecaj društvenih mreža, da. A to ti to. Tija, ne tija, to je svaka. Kad bi se to dogodilo da ne internet? Nikad. A jedino kad bi njih dvi stale između dvije police u dućanu i komentirale kako je nešto loše napravljeno, decid. Je, i sabotirale bi njih dvije. Da. To su dvije mame u cijelom kvartu, u maloj državi, u cijeloj Europi koje možda ne bi kupile taj proizvod, oni to ne bi ni uspjeli na prodaj. No. A sad stave u ženski recenzera i gotovo ti je. Gotovo. Možeš se pozdraviti sa nekim brandom. Gotovo. Znači, ne više vidjeti
to na polici. Ja ne znam sad točno koja je aviokompanija, u ovoj knjizi koju čitam, neka aviokompanija ti je bila prevozila neku ekipu, neki random band iz Amerike i uglavnom, nisu oni sad bili neki poznati ili nešto, ali su imali dosta dobru opremu, gitare su furali i sve. I sad su išli oni na, ne znam, koncert iz jednog grada u drugi i ovi su ih prevozili i doslovno su im, znaš kak ljudi, kak naša pošta baca pakete. Da. I tak su oni bacali gitare I ovih je doslovno vide iz aviona kak bacaju u gepek njihove gitare, kofere s gitarama. Bože. I budu onako, Tu si kamere vam uzmu i sve. Šta se događa, znaš? Da. I svaki put kad su oni nakon, znači normalno kad su sletili, otvorili su kofer, gitara bila cijela razbijena i oni kad su tražili kao pomoć ili nešto, ovi su im samo nismo mi zaduženi, znaš kako to ide u velikim korporacijama, morate se javiti ovima, ti dok se svima pojavljaš, vrate prođe 10 godina, izgubiš vodu sve. I Fred je snimio pjesmu, koji su snimili pjesmu u kojem pjevaju o tom kako ta aviokompanija baca gitare. I to ti onako u roku od 4 dana postalo viralno. Da. Masu njima je opala prodaja za ne znam koliko posto. To mi se sviđa, to mi se sviđa. Mene više svima kako se mali nepoznati band može voziti okolo s avionom po turnejama. Ne, kao nije njihov Metallica avion. ide busom, ne, onak. vozili su, ne znam. Da, onak, ali dobro. Mislim Amerika, Metallica ide busom, zašto? Pa dobro, ne znam, to se sad bubnulo, ali mislim da idu čak. A prije da oni idu busom jer je onak... Vibe je. Da. To je istina. Na turneju, zamisliš na turneju avionom, onak malo je pre... Ne. Mislim da sam Iron Maiden idu u avionu, zato kaj mi je Bruce Dickinson. Da, on je pilot, pa... Ali dobro. Da, mislim da smo prošli sve bitne teme i... Zašto me tako gledaš? Ne znam, zašto tako, 2% Pa skužio sam da se jako derem u videima, pa mi je poslala neugodno, pa hoću biti full smiren. Pa da, ali sam onak kućim panza, ne znam. Ok, dragi ljudi, hvala. Ali to je lijepo, kuće, energično, ali pristojno, neko ja. Tako da ću ja od uvijek sad pričat ovako. Prvo me prekinuo neprestano u mom outru. A to je bio outro. Nisam slušao, bilo mi je toliko dosadno. I hvala svima što ste gledali novu epizodu Alta podcasta. Stvarno je bio Ante, Patrik i Valentina. Prijavite se na poslove koje imamo na good.games/careers. To sam htio ostaviti za kraj, jer samo ljudi koji dođu do kraja se smiju prijaviti na poslove na good.games/careers. Da, morate nam preložiti kad dođete na razgovor da ste pogledali doslovno. Morate nam pokazati svoj... Ček, moraju dati šifru koju ćemo sad reći. Da. Koja će biti šifra? Morate, da, znači kad dođete na razgovor za posao, morate reći šifru 2285. Good game, donja crtica, space. I s tim ćemo znati da ste poslušali ovaj nišni podcast koji gleda 120 ljudi svaki 2 tjedna. Znači dobiti pol boda. I moraju znati kako je Paulina okrenuta nama. Da. To je... Da, ona cijelo vrijeme sam stoji ovak i gleda. I pješa tu i tamo. Da. I moraju znati kako je okrenuta. Da, evo, ako odgovorite na ta dva pitanja, odgovorili ste na 2 od njih. I točno. skratit će vam muke u procesu. Tako je. Hvala svima što ste gledali i vidimo se za 2 tjedna. Ćao, čao.